kanja-kanja na idi si oli-oli, idi si pakewa-kewa. Ya ko ongkay si bolatan adik pa nama maksimal law masigi etoli. Ya. Amala madeceng ya tu, amala lopo ya tu. Ya ko tulip pakedo atinda tawe, tulip pakewe tawe law masigi. Apalagi kalau dia bisa istiqomah. Majepo ang katoki si mata runtu i amala madeceta. Katoki peluang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ri ulan ramalang kumupuri umaranu ulan ramalang engkau toko si mata terbiasa berbagi kepada sesamamu. Kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu nih Pak Guru ki pembuka puasa supaya kita terbiasa berbagi. Aja na melu ipasala ya tuh kong kato melu pembuka puasa jangan kita salahkan. Nah sama anak kolorai matoki na kita berbagi. As-sadaqatu afdalu fi Ramadan. Orang yang berbagi, sebaik-baiknya kita berbagi ketika kita berada di bulan Ramadan. As-sadaqatu yasuddu sab'ina bahaban. Ya. Yasuddu sab'ina bahaban minassu. Kalau kita berbagi, kita bersedekah, kita memberi kepada sesama kita, yasuddu natollai sab'ina bahaban minassu 70 babang pintu poleri kejahatan. Petuah bugis cahaya iman di hati, setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah padang kaki nama sifung Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tusyukuru segai egana papenyamang nawariki pong Allah taala. Kita hanya mampu membalas dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk mencapai keberkahan di dalam majelis kita pada subuh kali ini, mari kita bersama-sama membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ni kita luangkan waktuna. Ni kita posarai atudat-tudang merengkali ngari tujunna agamana fu Allah taala. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Majapul lolongangi Allah mulumungang tikka ajina tamari lalana surugana po Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada padana angka kita dari lalana iya watue, ya kita duduk dalam satu majelis ilmu. Dan keberkahan di dalam majelis ilmu, ya kong kaki pasibawai salawat lori nabita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tan resedingangi wattue de namalada ipena dingi wattue Bapak Ibu sekalian. Bergelirnya waktu siang ke malam, malam ke siang. De namalada ipena dingi. Kita sekarang sudah berada pada subuh yang ke-7 bulan Ramadan. Subuh yang ke-7 bulan Ramadan.
Na pamuesa di mapamula na mapuasa tawe. Engka siki rilalana aso pituna ulan ramalang. Dek romatu desa dingang engka siki kopat tawaduana ulan ramalang. Dek matu na malada isa dingang engka siki di 10 terakhir bulan Ramadan. Dek si matu na malada isa dingang narapi si watunda ta malappa. Ako miro watu pa. Ya, aku matu suruntuta. Ya, syukur kalau bisa kita merepek ta suruntu ko kumuki bolana puang Allah Ta'ala upa paidi. Upa paidi rupa tawe, upa paidi umat na nabita. Ko engkamu anros suruntu dan reko kumuki bolana puang Allah Ta'ala. Dibanding di tempat-tempat lain. Betuan na reko engkamu ki siruntu ribolana puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, engkamu ki itu mencaji tau istiqamah. Tau engkai penenungan kita taluri puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu minan niran. Engkau nasang sesana umatku. Ya nareko narapi ni ulan ramalang. Ya angke tu malada purioi. Angke tu nasa pakalabi ulan ramalang. Makutane sahabae. Tega narotau termasuk malada pakalabi ulan ramalang suruh na po ang Allah Ta'ala. Ya. Mega tau mario maranu narapi ulan ramalang tapi tegay na ro bangsa di. Ya, coba na bahasa ta. Tegay na ro tau bangsa na ro. Ya. Nabali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tau engkay mario maranu narapi ulan ramalang. Engka ada nuana rilalenda ulan ramalang yang itu melo ilolong ini adam panganna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya ko anak-anak tak itanai Mario korotama ulan ramalang. Maka dia anak-anak tak ya Mario ki apa mega jalan kote. Toliman reki pisang hijau. Tapi namasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angka ki puryo maranu ulan ramalang pertama-tama nasabak melo ki lolongan adam pangan po Allah Ta'ala. Ini fasilitas yang luar biasa Pak. Tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Dek ni lolongan ri ulan-ulan lainnya. Tapi ri lolongan ni ri ulan ramalang. Nariko engka ki porenoi melok lolongan ni ia adam pangan pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mesti juga kita harus bersungguh-sungguh. Mesti atung-atungan itu apa? Dek tu na melok bawang ilolongan. Ya. Mega tu melok bawang ilolongan ni. Tegay tahu melok bawang ilolongan ni. Tapi dek na tunga-tungan ni. Ya ni si bawa mi kalian rapi nak ulan ramal atau mau puasa sih. Ya. Makan jamu toh. Ya. Tapi nak kolorek kinabita supaya atung-atungan ini. Nai runtu adam pangan pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersungguh-sungguh. Tuli engka ki si mata mari lauri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puang. Tok daun panga kasih dosa-dosa aku mapura laloe. Ega pa kesempatan torengak puang. Ega pa umur torengak puang. Neyakia. Ia romai. Mega to kasih kemaksiatan upogau. Mega to atas salah kupogau. Mega to dosa pura kupogau. Dan di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah ilalawi rupong Allah Ta'ala. Puat tok daun panga kasih. Waktu ku mapura laloe. Ya. Biasa ku pak di iki atina tahu. Ya apa namanya aku saat di ku bicara kak ku balai tahu. Ya.
Ya pakusat di namanya ma papina di kupura ku cek kita weh. Kupura ku palasu. Ya roti lo mana gitu ba lo ripo Allah Taala. Dek na ni pakoli. Ya. Nasabay ini tulu patawe ay. Dek kiga kata puna atas salam. Ya tan risat dengan mua apalagi ku mencaji kebiasaan nih. Ya apa namanya masa ditumak bicara cara ku bicara tahu Ya, mega tak kuaro. Ya apa namanya mana sadiko lele na taala bicara salana untuk tahu Jadi ilo toba ka manang yero rilalana ulan ramalang pole adam pangan pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau tu sarakna pak na rekomelo kita rima toba tari pong Allah taala. Melo kilolongan yang adam pangan pong Allah taala melo toba ki astagfirullahalazim astagfirullah. Ya. Sarakna ipapole itu iri aleta maka dai utobakan ni sinina atas salahku dosa-dosaku mapura laloi melo nak mencaji to makanja. Ayo sarakna mesti ada usaha kita, mesti ada niat baik kita untuk meningkatkan jati diri kita menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau tuda makai kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asuk siki pole masih iruntus itu tuda ribola rondang lepas si capu-capu ke waktu emak domi. Nah, dek payana maksimal ya. Dek pernah maksimal kumakui. Mega mupa watuna ya tane waktu madecengin apa gau. Ini khususnya di bulan Ramadan. Ipemegai je pakasi wiata apa? Ipemegai pakasi wiata kesempatan lada na wereki pongala taala ye. Mapuasa ki ni mapuasa ki sitongatongan na. Mapuasa ki aja na lupu liwasange mi ijagai si bawe rinunge. Tapi ijagai itu itimuta. Pamegai si kiri ta. Ipegai mat dampe rampe tak lori pongala taala. Fazkuruni azkurukum. Yaitu kumaladaki mak dampe rampe ripuang Allah Ta'ala. Maladaki si mata marengara ripuang Allah Ta'ala. Jaminan na puang Allah Ta'ala. Engka ki maladak na perhatika puang Allah Ta'ala. Fazkuruni azkurukum. Puang Allah Ta'ala sendiri pawaki pak. Ibu. Ya kumaladak kumarampe-rampe loria si mata engka kumarengara loria nasa puang Allah Ta'ala. Bajepu engka kak maladak perhatikaku. Jadi komelo kina perhatikan puang Allah Ta'ala. Pakanjak kia dan perampeta dari puang Allah Ta'ala. Jadi. Memang. Ulan Ramalang fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Mangqama Ramadana imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Kau engka ki matunga-tungangi pakasiwiata. Ya. Engka kita tongang ulan Ramalang sumpah jata dek na ipuga orita sangadina engka kimak barijama. Ya resa mangko ama Ramadan. Narapi toi waktu nama tarawih tahu matarawih siki. Itu tonga si sumpah jampan ni. Maksimalkan waktu kita. Aja nata si tangga-tangga mi aja nata cedek-cedek mi matonga-tonga kije. Kumatarawih po imang 20 rakang macotoki 20 rakang. Saya kata tarawih kowe. 20 nih. 20. Ada nata cedek-cedek nih. Nata cinampak meja kasih Jangan kita sia-siakan waktu, Pak. Lantar al ayyamul lati madat. Yaitu waktu tak mapura laloe. Waktu tak kuangka pura pogau. Dek natu nalisu pe masih bawa idia. Kau pura ki matarawih ni dek natu to runtuk pe mah. Ya laba nih. Makanya perbanyak ibadah kita. Pemegai waktu tak makasih wari puang Allah Ta'ala. Ya, si pakai ngak ki, si oli-oli ki. Dek nagan aku ustaz itu limelo macerama. Tapi atu si kanja-kanja na idik si oli-oli, idik si pakewa-kewa. Ya ko ongkai si bolatan adik pa nama maksimal lau masih etoli. Ya. Amalak madeceng ya tu, amalak lopo ya tu. Ya ko tule pakewe atinda tahu tule pakewe tahu lo masih apalagi kalau dia
bisa istiqomah, majepo ang katoke si mata runtu i amala madicita. Ya, idi na sabari tawin ang kaloma sigie, idi na sabari tawin na madecing, idi na sabari tawin na ya, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga pirio renun na tawin na rekona rapi ulan ramalang. Mario maranutoi tawe ya nasabak mega pakkasiwia makanja rilalana. Ya. Waktunya kita terbiasa berbagi kepada sesama. Naretoke peluang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ri ulan ramalang kumpurio maranu ulan ramalang angkatoko si mata terbiasa berbagi kepada sesamamu. Kita berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yan itu nih Pak Guru Ki pembuka puasa supaya kita terbiasa berbagi. Aja melu ipasala ya tuh kong kata melu pembuka puasa jangan kita salahkan. Nah sama anak kolorai matokin kita berbagi. Ya. As-sadaqatu afdalu fi Ramadan. Orang yang berbagi sebaik-baiknya kita berbagi ketika kita berada di bulan Ramadan. As-sadaqatu yasuddu sab'ina bahaban. Ya. Yasuddu sab'ina bahaban minassu. Kalau kita berbagi, kita bersedekah, kita memberi kepada sesama kita, yasuddu natollai sab'ina bahaban minassu, 70 babang pintu poleri kejahatannya. Poleri anu masalah. Jadi makan jalan tuh. Jangan kita tidak mau berbagi. Ya, di bulan Ramadan, kau ke puri moreno ulan ramalang. Mardisengan realita maka di ulan ramalang ulan nai aku rangi. Betuana ipa mega itu waktu tak mengaji Pak. Aja na iri bawa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Tujuan iri paturung aku rangi. Nah pada itu melo mengaji. Mereka tahu di sebawa mineng kali ngabain paceramai bahkan engkau biasa pawi kade yasiro nasan apa paceramai tapi dek naja pui yasiro tapi agamu paham ya mesti kita tahu magiro nama ipaturung aku ramal lebih na pongala taala retujuna aku ulan ramalang na koloratoki pongala taala angkaki matong-matongan ya, matong-matong si bawa ki akurang ngere bulan ramalang. Mengaji ki Pak. Ya kode papalenawa makanja bati tak mengaji maguru ki. Ya kode sisa pagagatis seng maguru ki. Anak-anak mapuku kelas 5 SD rata-rata macam mana nih mengaji. Jadi kung kaum patomatoan adek menami maguru mengaji rogi ki. Tidak ada usaha kita kepada Al-Qur'an. Ya tidak ada usaha kita di dalam kepada Al-Quran. Ya nigi tahu mecawe puleri akurangi na jagai puang Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Na jamangi puang Allah Ta'ala na jagai akurangi. Na nigi tahu jagai akurangi, ri jagai itu puleri puang Allah Ta'ala. Jadi, malewa aku pakuling ya Pak. Toale sar akurangi itu perhatikan akurangi. Kung kana anak tama guru akurang mengaji, ya. Kita dukung, kita support. Ya, boleh waktu na ipan retama kita hargai dengan baik. Jadi itu moto aku mana? Ya, terbiasa kita membaca Al-Quran. Yaitu baca Al-Quran Pak menjadi modal lopo tuah. Dek tu ni baca bawah Pak Rilino, dek ni tamaki bang Al-Quran ni Rilino. Ya, tapi angka jaminan nareki nabita, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran majepu ya tu baca akuramu matu engkai poleiku na poleiki matu ya baca akurange magi waktu na poleiki engkai matu meweki mapamula kirela la kuburuta makoto prope matur asuri mondrina pongala taala ya nanti asa syafaat engkau meweki dan di antara wat di matu engkau meweki matur asuri mondrina pongala taala de gagalaing sangadina pada na akurange. Mengaji ki Pak di mudah-mudahan engkau waktu tak si mata mecawe puleri akurange dek situ rapi ima baca akurange minimal iar da culita ipakai guna tu maringkalinga Pak. Ya tu pakai maringkalinga baca akurat da culita.
Ya, ajak na anu masalah yang melok tu yang kalinga. Ya. Ajak na inaya pamanyama papena dita kupura kisah di pakilo-kilo. Ya. Matu wanita we tuli pakilo-kilo mu pamelo yang kalinga ai. Mangkalinga mo toki tapi masa ya romelo mega tamada culita. Akurang. Wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Terbiasalah kita mendengarkan Al-Qur'an. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan tenang. La'allakum turhamun. Majepu engka kina paturunga pamasi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat barakah ipong Allah ta'ala. Atudah-tudah ngatak rilalana iwatue. Mudah-mudahan pada engka ke istiqamah. Engka ke simata pananungan hijau-gau madeceta. Engkai umur nang reki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun nasi man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Nasabak sikes-sikesina idi rupa tawe. Idi atana pong Allah ta'ala. Nareki umur pong Allah ta'ala. Napindrangi ki umur pong Allah ta'ala. Maka sitoy ampe kiduta. Maka sitoy pakasiyata. Wa syarrun nasi. Nah iya si jajak na rupa tawe. Ya. Man ta'ala umruhu wa su'u amaluhu. Ya ringi umur pula ripong Allah Ta'ala. Na dek gaga pakasiyan na. Dek gaga amalak madicina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan selanjutnya kita membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ويا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا وأنت خير الرازقين وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا صحة طيبة في تقواه وطول عمرنا في حسن الخاتمة وطول عمرنا في حسن الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وآخر دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل